Yeah, 101 FM. Beautiful family, tuning in with DJ Kete. Kasanbonani nganibusela amasotla amahle. Nasizimpa mona zipokido. Ngicela amandla baba wami ungibhekele. Amasango baba wavile. Yanibusela yeselikethi ke. Okay. Angikhathi tonga la nithola khona ke BFM. Ithi ke balaleli be BFM. Asivete ke lapha ke balaleli be BFM ukuthi ke si BFM sikhona futhi ke sitimisele ke ukuthi sidawuhlala sikhona si BFM balaleli ke be BFM ngithanda ke kwendlulisa ke nokucela ke kakhulu ke be BFM listeners ukuthi ke kunanali ke li page ke noma ke night group leseyisuliwe ke isungulwe khona la ekhaya eBFM it's moving forward mhlamanyathe ngundla crew ikhona ke le group lapha ke ka WhatsApp seyivele ke iyatholakala ke ngicabanga ukuthi link ke itawukhululwa ke masinyane ke balaleli beBFM sizama ke ukucongelela ke balaleli ke timbasha ke nato timbahla letingahle tibe lusito kulabo labaswele emangweni esiphila kiyo siyinkundla yasemhlambanyathi sitawuphinde sindlulise ke balaleli beBFM kulesi sikhashanyana nje lesi kuthi nangabe ke umlaleli weBFM kukhona leso sihloko lathi thina kathi ucala uyasibuka wakhanza ukuthi siyalidzinga lesito letimbahla nekudla noma ke leso simo lesibona kulelo khaya mlaleli ungasithinza la ku 76400 usihlale phasi ke sikhulume kude lesinako lokunganani siBFM bathi ke sidawuse siyadenda taba ukuthi ke sendeke lawo ma donations sikhiphe ke leso simemetelo ukuthi sesibatholile ke laba shoda ngekuthi mhlawumbe lokho lokutawuveta wena ungumlaleli siveta nje lokho nje siBFM sikhombisa ukuthi ke balaleli beBFM siyawukhathalela ke umango wangakithi noma ke inkundla yangakithi sizama ukuthi sonke sicishe sibukeke sibantu banye siBFM balaleli beBFM ningathuswa ke kuva ukuthi kude lesisa ku update kulamalanga lokho kunganithusi kunganesabisi instead kunikete isibinzi nokukholwa nekwethemba sibizi kakhulu siyalungisa sifuna ukuthi le BFM bantu nabalabe bayithathela phasi kakhulu nabalabe bangaqabanga ukuthi mhlawumbe kuyahamba kube kanjena bamangale kakhulu umsebenzi lesuyendako umkhulu siphishanekile kakhulu balaleli siphishanekile kakhulu BFM yasebenza iveta nje moving forward mhlambanyathi crew kusho kona ukuthi sibhizi ngalana sizama wakha indlela tekusebenza netekusebenzisana nebantu basemhlambanyathi sizisolo sifuna impumelelo solo sifuna ukuqhubekela phambili bekungiloko nje balaleli beBFM ningathuswa ukuthi sa-update asitawuqhubeka sitivete tindzaba tenkundla yemhlambanyathi ezisisazama kusebenza sisathola tinsita letifanele kepha njeke namuhla bengilethe nje Leisha crew from BFM it's moving forward mhlambanyathi ngundla itawuthululwa ke leyo link inhlanhla lenhle bakhona la sebavele bakhona kule group kusethe kuba nekuthulathula ke kule group kepha nje masinyane sidayi activator okwamanje ke mlaleli sithanza kubonga kakhulu ke leso sikhathi sakho ke nalawo madatha akho nelithuba ke lolitholile ke ukuthi ke ulalele ke iBFM amasango baba wavule ubekani ke ne subscribe ke kulela page noma ke kule channel yethu lela phaka YouTube uthi
ukuthi BFM radio station ubese ufika uchafatha leyo nsimbi lapha ke utohlezi ke uthola njenganamuhla nje sibe online leso sikhashanyana nje ke uyawuthola leyo milayito lesiyisendako uqhubekele lapha ka Facebook sikhona setholakala khona si BFM caretaker uyafika nalapho ke uyasifollowisha usilandzele usi-ede wende konke lungakhona kukwenda nama comments enu ke siyawamukela kakhulu ngiwatholile nje kakhulu ngaleka ka inbox labanye ke sebakhomba ukukhathatheka ukuthi sikuphi ngithi ke angivete lokho ukuthi ke we are busy trying to do something better for inkundla njengoba sesivetile nje ukuthi we have created a moving forward mhlamba nyathi inkundla crew sidayikhulula ilinki kumasinyane sidayikhulula ilinki enhlanhla enhle ke sebavela bakhona labo labakhona ke labanqane ke lapha ke kuleyo group ethi moving forward mhlawumbe nyathi crew sebavela bakhona ke labo labakhona ke sidayikhulula ke leyo linki kuthi ke labafisile ke kuba part of the family ke lapha ke kuleyo group bawutholakala sidawuyizama ukuthi sivete nase inkundla yokuxhumana bo Facebook uyawithola lapho lapha nje manje sithi mhlambanyathi loyo lombonako loyo lubona ukuthi ufanele ukuthi athole lisito baba ngabangami wow ibanikela kuwe sithinze ke mchafateni nge 76495 kesibhalela ka WhatsApp uyasenda leyo audio siyahlanganisa siyabuka ke ukuthi ke lawo ma donations la dzingalelo khaya kungaba ama donations la kanjani sidawuseke siyaphuma siyawucela lapho siyawucela khona ukuthi sisitakale sivamisa ukuthi singaqala ngaloko lokunqane lesinako ngehlenge libonza phinze ngiwaphinze lamagama asiwathanze siwasebenzise noma ngabe ukupla ukhona nangabe ke ukhona lofise kuqala sebenzisa le dot sita lonato ukuze uqale sineke ngala BFM siyasithi singaqala ngaloko lokunqane lesina lisele kahle maswati lamahle siyanthanda simpamona sibhokile ngitela amandla baba wami ngibhile amasango baba wavulile lo hlozelam yo nase simpamona sibhokile ngitela amandla baba wami